If you just knew how much I was producing from here to ShopRite alone, I mean, I was called the cabbage king. Eupia kono yeo e be go itsebega ka go tšweletša cabbage e nolegile moko go mpefetšele go feta. We've got nothing coming in, and the little bit I had has also been utilized. So I'll be in the streets. I don't know. It's difficult to say. You know, we're sitting with a piece of land here that's worth something. What are we going to do with it? Something we utilized where we were feeding people. We were feeding people with this, and it was taken away. The carpet was pulled out under our feet. Molemi yo wa mengwaga e masometshela-tharo tlalelong o phela ka letšhogo ka ge a dumela gore o kgauswi le go hloka le sente ya lešidi o šupa ba rainwater ka monwana. They damaged the pipes that we were supposed to irrigate with. They damaged our cables after being told where all these things are sitting. Look, it's affected us. We had to close down because we could not continue. I had to retrench 160 workers plus. Ba bangwe ba bašomi ba go dula polaseng ye ba rainwater ga se ya ama fela polaseng eupša le malapa a wa iphedišago ka go šoma fao. Ha ke ikutlwe hantle ha polasi ena rona e sa sebetse gobane ke yona e re fang papa ka tlung re phedisa bana ba rona ka yona. Go dumela gore go dirile dikgopelo tša tlhatswa diatla go rainwater eupša mašeleng a wa lefilego ga se a lekana go be go letetše gore projeke e rungwe le nyaga go sa le bjalo le ge ba rainwater ba tshepišitše go ikarabela ga se ba iponagatše go phethagatša seo.